type ou de B des Angers, Ja, plus que desket ne ket da zeski ar vicher Non. paysan neo. non, Non. non, non. André oa peta Non. studi Latin na grec. studi A grec. klasel A saus, setu a brezhounek ni virket. A saus a galek, a latin a grec. Ja, a brezhounek mestra. Rak pa oan e skol eno, oan koumanantet da skol ober trelizer. A yo a dalhet ga maharit gourlaouen eus. Estu ar nenez da poense. Ja, hag e ren skol trelizer ga maharit gourlaouen. Pat ar blavichou brezel. Ja, pat ar brezel. C'est-tu da poense po ket jouj chom Chom war mer, non. 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 Non, goude me chenchet direktion eo, quoi. Ja. Ja. Ja, kar da poense noa ket kalz a du da jom ken pel war ar studi. Non. Hein? Non. Non. Non, donc e kalz a dud non. 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 Pa oan fin pemplos grek kemes gret. Bak kemes be grek da vasiel dreskrit die quoi thème version grek. Bak da poense di bidou vak. A B. Hag en dus ren de servus din da drei e brezhounek istor an union ba musée ar mirdi an union. A vlamour behez gerioù evel flavonoïd. Tud antiquaire alors a dit flavonoïd kemes e ma pe labour e dougun de c'houze petandra pe labour e dougun o ket an eus ben flavonoïd quercitrin quercitrin mais c'est la caprezhounek gie mo laket e vo laket eo mais Mous ket penaos eus laket ar zaouez an dra-he. Ar zaouez eo unan bro e verzoun. Hag eus o chom kastel bremahe. Peseur an eus ret hennez. Mes ket juge an o. Ben eus e verzoun an eus o kastel bo e degloz bennak. Ya go da ouzoun. Unan eus ar vugale zo e sini e ber bagad. Ya, eus ar bagad, ya hennez eo ya. Mat hennez eo an deus kret e saoz. Hag an deus laket quercitrin, en deus merket quercitrin e blakad an eur ar l'er, quoi. Ja, quercitrin. Ja, c'est des ket yeziouen, quoi. Même eus plasket an yezadur, quoi, dictionnaire, da vel eus peseurt gerioù grek et on quoi. Ja, hag eus troet an daou her grek, a yoc'h ober ar ger, eus troet an eo e brezhounek, a pazigur e brezhounek e hel ar ober evel mar greket, e ar ober gerioù nevez, en ar lakat diorichen assemblez, quoi. Ja, an daou radical, quoi. Assemblez. E ben, eus la gerioù nevez da lavaret peteo, hag unan hag a brezhounek, en ar ober atasion, a gompreno, e lavaret quercitrin, a flavonoïd, a traouzet, da unan al e galleg, oezo ket, pazigur n'int ket grichou galleg, in grichou grek, nibi grek a wiche. An di chez diet, en al oezo ket petaz in finae. Ja, setu en eus ren de servus din rak ar gerioù se mañ ket war yezadur yo brezhounek, quoi. Mañ ket war behem eus ini an ere hag meus paet ini favro da glot. Hag behem eus prenen deus al ini konidek. Ja, kouverten kartous teo a bank pajen ebet. Prenet e tousk ba hennez stal hag verzel leur yoko sam war rea. Ya? War rea, ya, diget ar brestat. Verzel le fokous. Putain, et le peta inigonitek. Opala, ar gramatek hag a yezadur, quoi, brezhounek. Mes prenen yan. Ja. Fin diskuter pri, mes gant amik, disken en tamik af pri, gantan, me ker a wala c'homestra. Ya. Ne ket gant Marguerite, Ja. Ne ket Marguerite an o ar pod a ver zantraoù. Mes ket jouj. Deo ar pod gant Cholier, nan? Martezi, mes ket jouj. Ennez eo... Kar a vichou pren an digadun, pe digadun al a vichou. Ya. Ennez a vez gwelet a liez war ma hajou. Ya. Marguerite gaftin. Ya. Ma fin. Pe a mes bene an, ya. Ya. Hag oud be kontan. Hag
Heb je een amzer kan trouwbaar, is dan ik werk illegaal. Ah bah ja. Ja. Gewoon ik werk illegaal. Ja. Latine peut se begreadier. Ja. Latine peut se begreadier. En dus, ja. Ja. Latina, Grek, saus, Ja. a galige brezounik. Ah, ja, ja, ja. Ja.